Dobar dan ljudi, evo nas u novoj epizodi Clash Royale. S vama je H2 od Toxic. Danas ćemo igrati u stvari Clash Royale. I danas igramo, kako se zove, Special Event. Igrat ćemo Mini PK Card Challenge. Evo da znamo. Šta još? PK mora biti. Dobro. Ovo. Kako su ovo uopće igre? Eto ga, da log. Ljudi, Sad ćemo metnut ćemo bandita. Metnut ćemo nešto dobro za obranu, ajmo executionera. Šta još, graveyard. Inferno, Inferno dragona ćemo metnuti. On je jak kad ima puno. Sparky. Sad ljudi, ja međem sve legendarne kartice. Metnut ćemo ovako nešto, može. Mogao sam Goblin Gang metnut, stvar. Umjesto čega, ne mogu umjesto PK. Pa meni je ovo sasvim dobro. Ok. I krenimo u prvu rundu, igramo protiv Erd Poker. Mijamo. Metat ćemo iza partija. Ok. Metnut ćemo gore Inferno dragona i Peku. I sad čekamo. Ovdje sad, šta ćemo metnut na... Ajmo ovako. Tako, malo zaključeno ravamo. Ovaj će nam uništiti. Tower. Treba sam promisliti bolje o deku. Sad će mi sport naprijed. Ovako metnut. Ajmo sad. I dri. To ćemo metnuti na dragona. Dobro. Nije bitno, ajde ovako. Šta sam fullo. Ljudi. I bandita ćemo. Peko. Mini peko i dup. Bandit. To. I sad ćemo bandita i log iza njega. Peka i ga uništio. To, ajmo mini peka, ajmo. Evo, gubimo. Executioner, graveyard. Nećemo executioner, da evo su imamo. Derte to. Sad ćemo Sparky pustit. Ne, gdje. Bandit. U 3 sekundi završava. Ne. Executionera. Peka. Bandita. Ovako. Ne, ja ništa moram. Najgluplji potez. Ajmo ljudi sad napraviti neki novi.
odlubio potez. Ajmo na dek. Ne moramo nešto izbaciti, moramo metnuti nešto bolje. Još je metnuti one koje znam. Ajmo peku metnuti umjesto... Čega ćemo metnuti umjesto Graveyarda. Njega baš ne koristim. Goblin Den ćemo metnuti umjesto... umjesto... ovo je sad teško. Ja ću ga metnuti umjesto ovoga, Inferno Dragona. Sorokad. I krenemo. Ljudi, sad kad izgubimo sve. Ovakvimo spatke da nam se ne začepi eliksir. Izaćemo Executionera. Ne, ajmo peku ovak. Ona će praviti. On će uništavati to napred. I hoće li biti... To. I? Ajde Der, molim te. To. 1-0 za nas. Ovakvu peku. Executionera iza. Ne, važno Executionera. Pustit ćemo ove minjene. Tako ovako. Dobro smo se snašli. Ne! Joj, kako sam se zajebao. Dobro, musketarku smo odavili. Ne, dobro, ta večer još musketarku. Sad ćemo mi, da vidim koliko još. Komplike, nećemo. Mogli bi parkirati. I opet krećemo u napad. Joj, jebem ti ovaj furnace. Ovako ćemo. Što je sad bilo, jebate? To ne da idemo, ovako ćemo. To. Dobro, ovog jednog minjena ćemo ostati. Malo ćemo se sad odibranti, nije sve u napadu uvijek. Ovako. Nešto mora biti u obranu. Malo glupa je obrana, ali... Morat ćemo misliti. Executionera sredim minion s hordu. I peku. I ovako. Kakva obrana! A da, ajmo još jedan tabar srušiti. To, ajmo. Prva pobjeda. Napokon. Biće dobro. Ovaj dep ću si ostaviti. Imamo još jednu pobjedu da dobijemo. Jednu kasticu. Bandita i zamećemo. Onda mogu i bez Executionera metnuti. Ovako Executionera. I ovak da ne radi puno. Oh fuck. Ovdje nama bandit. To, dobro napravljeno. Da se ne začepi eliksir, moramo baciti Goblin Gang. I ovako, ajmo. A ništa da ovoga bombar će ih razjebat. Mnogo... Uopće smetno ovo. Ajde, Executioner. Ne daj damage puno. Ne, puno, ne damage.
like. Je bilo 100% veći. Veći, što od mene. Ne dajemo više damage-a, tako da ovako. Morat ćemo Sparkija pustit, 100% neće nadat, moramo malo sačekat. Ne. Dok ćemo mi najebat ram sad. Dobro. Ajmo. To. Hvala. Što je nakon toga? Sad kad sam gledao za čega. Tako. Ajmo sad Spark. Ajmo sad napraviti. Top. Glup potez. Ajmo zaključiti, ne smijemo raditi. Joj. Morat ćemo bandita baciti. Peko stvari. Kada bacam bok. Ja sad ovako ćemo. Stavljaj peko. Ovako peko. 4, 3, 2, 1. Još to mrzim produžetke. I ovdje bandit. Joj, ne. Oj, dobro, zajebo se. Ajde jednom roki. Ne. Zapišu morat ćemo. Morat baciti ovoga. Mini peku. Ajmo sad. Sad ili nikad. To. Ne znam zašto sam bacio Arus. Dobro ljudi, prističemo ga. U ljudi, ne. Ajoj. Jebem ti logi zep. Skoro. Ajoj. Ajmo još jedan. Ako ovo izgubimo, ne ubacimo. Zbiljam. Bara. Moramo nekako da se ne začepi eliksir. Ne znam što vam neka naći ni zove. U ljudi ovoga najbolje. Dobro. On je puno eliksira izgubio u prednosti s malo eliksirima. Sad ćemo ovako. Opet isni što se. Što da ne bude iza. To deri banditu tu. Ajde. Executioner. Jebem. Dobro. Ovako. Šta bi sad mogli baciti? Joj. Ajmo ovako. Joj, nisam ga tu trebao baciti. Ovo smo izgubili. Evo ga. Joj. Joj, najgori čast ikad.
Sad legendarno. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe i vidimo se